Lain-lain lang gid ni ang isulti ni Hesus, usahay makapadasig, usahay sad makapaluya. Tong kagahapon ang iyang gisulti nga ang inyong kanang sa tiyang gingon sa nag-una ni nga gililong sa Ginoo ang mga maayong butang, ang Dios nung butang gikan sa mga maalamon. Nya kadto sang mukuyog niya nga di magsigig reklamo, di magagad sa ilang kaalam, mosunod lang gyud tungod sa gugma ug pagtuo, iya sang gisaaran karon nga iyang papahulayon. Siya mao ang pahulay. Lingi ay mong tupad na nakapahuway na ka. Maayo ra imong pahuway. Daghan karong mga tawo way pahuway. Tungod kay nagsunod sila sa ilang kaugalingon. Muna sa atong tubag sa Salmo, ningon tagikan sa langit, midungaw ang Ginoo. Asa man siya nidungaw? Sa yuta. Nganong nidungaw ang Ginoo sa yuta, ang pasabot ani miduko siya, mitanaw ug mihatag sa atong mga panginahanglan. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Mao man bitaw diri sa atong unang pagbasa, hapsay ang dalan sa mga matarong, patag ang dalan nga ilang agian. Ang Ginoo mao ang makahatag natog katarong, unya ang atong mga gitawag natog mga atubangonon nga mga butang sa kalibutan, hapsay og patag, gaan, sayon, basta kuyog nato ang Ginoo. Lisod ba ang paghigugmas kaaway? Lisod sayon. Lisod kaayo. Pero iuban ang Ginoo. Iuban ba ang Ginoo ba? Mosayon dayon na. Lisod ba dawaton ang mga kapakyasan ining kinabuhia kanang mahagbong kas board exam, mapakyas ang imong pangandoy, ng imong anak imbis mo graduate, namabdos na noon, bugat. Niyang buhaton, ikuyog ang Ginoo. Mugaan dayon na siya. Pasabot, ang gamito nato ang iyang mga pulong, ang iyang mga pamaagi. Kining mga butanga, mao ni ang wala na kayo taga-igbili sa kalibutan karon. Kaya ang kalibutan, magsunod gyud sa gisulti sa tao. Sama anang divorce. Haron wa na kay problema, aron hapsay, gaan imong kinabuhi, hala, pag-divorce. Mao na gisulti sa kalibutan. Pero, ang wa gisulti sa kalibutan nga inig-divorce, gabawon ka sa kabugat sa imong kasing-kasing. Gabawon ka sa guilt nga duna kay gibiyaan nga pamilya, gibungkag nga pamilya o anak nga wa nay klarong kapulian nga ginikanan. Sungogon man ang imong tanlagan agud, isip ginikanan, isip amahan, inahan. Nasa ilaing solusyon sa kalibutan, uwaw ka istanan, kung masakpan kang namabdos, abortion. Abortion. Ipapatay ng bata, aron dili na masakpan. Ilabay lang na nga tos basurahan. Ang wa gisulti sa kalibutan nga inighuman nimog abortion, matiguang na lang ka, mamatay na lang ka hapit, naalang yapon ang guilt nga maghuna-huna ka nga ang imong unang anak or ikaduhang anak or ikaupat ka anak or unsang anak ka, imong gipatay. Imong gipatay sud pagid sa imong taguangkan. Kana nga guilt wa na gisulti sa kalibutan, maunay makapabugat og maayo. Para sa ng pamakak na kay nabuhat
asawa na nabuhat sa bana, bana na nabuhat nga bati sa asawa, anak na nabuhat nga dautan ngadto sa ginikanan, pari, asa man mabuhat ang pari, na nabuhat nga dautan ngadto sa madre, madre na nabuhat nga dautan sa pari. Basta mamakak na ta, unsa may gi-assure sa kalibutan, pamakak aron way gubot. Kay lisod na kaayo, imo nang isulting tinuod, gubot na kaistanan. Pero ang wa gisulti sa kalibutan nga, kung mamakak ta, dili na ta relax sa atong kinabuhi. Kanunay na tang magpanglingi, o managana, o mabalaka, kay basig mahibaw-an unya ang kamatuoran. Torturo na kaana, mo nang uban din nakatuog. Mo na ingos Hesus, sunda ko ninyo. Nya unsaon man nato siya pagsunod, ingon siya, duol mo nako kamong mga gikapuyan o gibugatan sa inyong mga gipasan o papahulayon ko kamo. Pero doon na siya gisulti dinhi, isangon ang akong yugo o sunda ninyo ako. Kanang yugo, kana man ang ibutang skabaw bitaw, kanang ibutang dinis liog, nya mo'y hiktan sa load, aron igbunlot nya sunda ninyo ako. Ang sunod man ang kabaw ngadto padung sa amo. Nya iya din gipasabot dire, sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Sayon ang yugo, gaan ang atong pasunon. Pasabot, kung magsunod tas balaod sa Ginoo, sama anang pagkamanggihatagon, pagkamapasayloon, ang way limit nga paghigugma, way kondisyon, ang pagantos nga malipayon, ang pag-alagad aning labing ubos kanang mga sinalikway, dinaog-daog, ang pag-alagad ana nila, maunay mga sugos Ginoo nga makapagaan sa atong kasing-kasing o sa atong kinabuhi nya. Sayon kaayo na siya himuon, kay dili kayo tamugastog kwarta. Pero ang kanang sugo sa kalibutan, dumti imong kaaway, sus dako ang gastos kwarta na. Kana ron sila sa Russia o sa Ukraine, Israel o Hamas, dagko na kay sila gastos ilang kwarta. Haron lang yun pag kuan silang kaaway ba, pag kana yung pag pin down sa kaaway, dako kay gasto. Pero ang paghigugmas kaaway na way gasto bisan gani kining atong slat dinhi, kagamay ra gid ani slat ba, kapalit na ba mo og slat ana. Pero og ang imo ganing sugo mo imong sundon, bisag ka nang pagpariban las buhok, sugo man gyud nimo, pariban sa buhok, kiskis kilay, sumpay-sumpay anang pilok. Pilay gasto ana? Riban, pilay gasto riban? Nga 1,500 mo ba na? Or 1,000? Wa mo makapariban. Nya imo pag yung i-color, nya imo pang ang imo pang kilay, kiskisan nya badlisan, pilay gasto ana? Naripas imong naong, sumpay pa anang pilok, kolor-kolor anang punuas pilok, naripas mga koko, ana, limpyuhag maayo, putlan, yaman sumpayan dayon, butangan pa og mga burot-burot diri ang koko. Ana, pilay gasto ana, yaman tirnohon dayon ang bag, ang sinina, og ang sandal. Lakaw din ka nga to. Iniglakaw nimo, dako kay naggasto dako kay gasto. Nya nigaan imong lawas. Wa. Conscious na nun kay kastanan. Sorry ninyo ha, kamong magsigig kuan, sigig pangusaban na inyong naong. Pero ako lang ning tugan tinuod. Nya ma-insecure pa ka. Dali pa kay ka maratol. Pero sunda ang Ginoo. Palit lag slat. Pila ra na? 500 is BF dag. Oh, di ba? Kanindot ana. Kagaan ana. Unsa may isuklis Ginoo? Sa to na atong meaning anang SBF dag,
San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Pastilan 500 lang, Daily Abundant Graces na. Kalinaw, kalipay, katagbawan, kalampusan, daghanang grasya na. Nya kana isang atong MMHD, kaning Mother Mary's Healing and Deliverance, 1,000 man ni siya. Unsa may ihatag anis mahal nga birhen, ang inahan ni Kristo, ang nakabuntog sa yawa nga babae dinhi sa kalibutan, ang bugtong binuhat nga naka-maintain nga immaculate ang iyang kinabuhi, way buling sa sala hangtod sa katapusan. Unsa may iyang ikahatag nato? Healing and deliverance. Kanang healing, pastilan. Dagkuag yung gasto. Suway rago mo gasto, magpahiling mo anang inyong cancer, magpahiling mo anang inyong depression, magpahiling mo anang inyong mga heart failure. Pagkadagkuag gasto, palit lang mo kuan. Usa ka slot sa Mother Mary's Healing and Deliverance. Di ba? Hitsas dayon ang inyong paminaw. Ang imong cancer nga stage 4, imong paminaw murag stage 5. Pero gaan ba? Moingon ka ba nga, bisag mas stage 10 pa. Ana. Abi tayo sige palit na tog slot din Nya nagka-istorya mi sa tanawa ko pader. Unsay tan-aw nimo nako, masakiton ko dili nako. Di man ka masakiton. Insa wa ka kay bawo no. Stage 4 na ko cancer. Nya giingnan ko nga 2 months ra kuno ko. Karon hapit na ko mo 2 years. Di ba? Nako hapit na gid ka mamatay. So hapit na kay stage 4 god. Nako stage ko na ka kanang cancer free na ka. Sa dili nagya po ng cancer. Pero nga ako ra gyud nga nalipay lang gyud ko nga matag adlaw makapaminaw pa ko sa imong wali. Nya ighuman ana makapalit pa kong slot from time to time, diha jud ko nalipay. Ningon ko, Lord, og mamatay man ko, at least malipayon ko. Nya wa siya magpakimo. Wa siya kimo-kimo. Tingin sa ito'y giinom sa siyang tambal-tambal tingali, pero wa gid siya magpakimo. Kay matod pa niya, dako pa kay gasto, nya mamatay ra mangyapon siya. Naigo-igo sa jud nga akong giingon nga. Musunod lang gid ko sa Ginoo. O iyang kabubuton nga patyono na gyud, kidney failure, dialysis dayon, ay lang na ipalit lang nag-slot, tagpila rong dialysis, gasto, tag 2,500 kada sesyon, way labot sa mga tambal pa na, maabot pa nagdool-dool 5,000, nya katulos usak simana, sus, 15,000, ipalit pa lang na ninyong slot, orot na, ikaw man, patay dayon mo. Ikamatay, wa na. Unsa naman? Malinawon. Pero naabayay milagro nga himuon ang Ginoo nga dili nato masukod. Ngano man kay ang Ginoo wa siya dito magpabilin sa langit ni ana siya sa kalibutan. Gikan sa langit midung-aw ang Ginoo sa yuta. Ang Ginoo nga gamhanan kaayo nga way imposible kaniya ni tan-aw miuban, mikuyog og miluwas kanato. Muna parte na ganig simbahan, parte na ganig sugo os Ginoo, di gid ta magpanagana. Bulahan to ang nagsunod sa sugo os Ginoo kay mainyo gyud ang kinabuhi nga sayon og gaan.